Ya Omera Davido Ameta fortuni awinyo loki wen kore ki kore ya loki wen tiga kare angi dong kita Johnny gitia to kere kati no ni afoyo ket metia to kat kita Johnny gitia to ne kere geno we ana ne awaji ni ya mao gen ki jima kana gitie me machalo lalu gitia moto chugo kitia geno adian kamo nanchari magabino sidong beni tucha be ka kinyo ka kare ento tilok mon en mau ken pipi tika wachana ka eni tia lok mwana chuli dong ana kuya dong lutela wa eni politician eni MP mamekwa awere mono magen go bedo ping ki wan kaka chuli ni wan machalo kaka chuli watika jenda kita en ka gen no gichero gitiero bot Museveni State House en Tebe fut pia tieni no moma ana winyo ni ka chwake pa chuli mo tie ma MP go bedo weng la ka chel ka chuli lutiru kaka ruri governor mukungi fut pia winyo jema keteni chilok pa oken pipi magetia lok madore ko mao pingo gigeo ni mao premier chat ka PM ki president ni pi wan pero pa wana chuli ja lutela do charwa jal Davido lutela wa member of parliament politician do charwan kaka chuli yewe loy me ko tim bosmik lok mau PNP oken pipi tiga wanyeka en gen ka meri loka penya wiya okulo awere mo ma chuli parliamentary group ping en mo chil ye balote a chuli parliamentary group oko utanio akolo mirkidok kun John Amos tiga tiutin mabe geno lanya kitia tiutin mabe tiga dor we actually parliamentary group machi won come my NBT dulwa kany John Amos tiga timuji mabe adada pingo pegi bin gi ballo utoro ko John Amos so come dong chunya dong pe dong lok ma actually parliamentary group sincerely chidong lok ma miri ki waja ka en gen ki yo ken pipi lok pe nyao ya jal Davido lok pe nyao ya kulu petien ya no moni ma Johnny go beru ki wan kaka churi ni upenyo wa gya ngo mu miyor ki timi kaka wa churi donc geng ne ma odong po chata chung ma chal president ma Uganda pegu loko ketwa ento lok ma open pipi gen Ameri ki tia wacha da ka ene when lok gopa jal lok gopa moma indi tuki ye ene ban yora tini tela wa ya chulu charwa mir ki rap gi 2026 kongi pake gitia tuku deal ki president they have compromised one machalo kakachuli wano watio mema raj man gitia lok niyo gigeo ni mao puchata chumpe ani ka kiloi mao chidiri maa watinyo la kiri chingwa la lono gen kila tang dion nyola butita ngotwa inero man lok gopa ke ken ma opian pipi tika lok na ka eni jal lutela dong jo man ngi tu dil ko man kaka churi go charwa dong gitika ko kerege mabe be pego mer tim wa gimo malup ke lokum dwa ko di pa churi ya itia winyo lok pa Museveni geno mienne dan konye pe kita ana ni chawai ni ka an ma ti gang atia yele be wa ke ka ene meno non we lo ka chwero chunya pa lokong lobu wa ya Uganda lo tua lo ka chwero chunya chwe mo ma konye pe kita da nero down Uganda wa tika chane kere ke regime eni chelpa nup president Bobby Wine
pingo kitia yechoneo kabira rio ana ni cha loke kany ana wachi ni member of parliament MP wondong be gu chapter abago me dogan no lutua ka cha make it deck la mati abaleni ana ni cha wai ni member of parliament ku ke loke e parliament kuno wekenen kid you me gi lui aranyan mati atime karama election eni fupi au chapter Dano kato na chari 2026 by election kita na yano jemneti kere. Police dong pe ye wa jome nubdo team wa gimo iken. Wai lu ni mekki. Wai lu li bepe lu pepe ti dano me Uganda. Peti anywali me Uganda. Dong beri wai giane da anywali me Uganda. Nyo ko giane dong ko giti lu British kuya. Ko giane ko dong giti Nyarwanda. Ana waj ni lok ki member of parliament ki gang police ki kaya pego biene ikareme mobilizing election nyo kita bobi wine chero chero for nomination mer ki gang police ki gang wang ngarumo mati atimu violence ka yine an mod member nu pegiti atimu violence, but they are the one who are causing them. They are scaring people. Davido ja lokadong. Ye giri. Abalo ge ke chawa weka Yoruba ke ping. Ana poyo. Tien wa logo lok politik ge porte pre. Wano logo tien. Lokom la tien wa mao. Gen ko pien pipi gi. Kameri gi. Dongo charwa kai wel me liplop. Ko jono gitia korongo ko git nani cha go tinge go chero e palam go chere state house anga o chwaro gi kuno agenda ngo magen go lok wa peti ni no mo malu tele wa ya churi go beru ketwa ping ni o wa chero watim ji makete ni watim rally mo bepe konge tim rally gin ma aner ma piere text konge fixing actually parliamentary group ka ripe kaberi kenwa machalo kakachuli metik gamente pa NRN mabe umir konge fixing actually parliamentary group kita ana ni chawaji kero umir ki rupo ki non member of parliament pen joni dongu lonyo we need people magiti abinu kachumi bi kubere parliament kuno wek no we are preparing to take over Uganda. To take over no awobe magiti gukwano magiti mero chero kachung machala president ma mero chero kachung machala nga gi mapula ta no gupo ya chuli parliamentary group, and then MP ma mekwa gi beru ka do lotin en giti wot ket gi tin aworo ki aworo ki Sebastian Ogoni tin aworo ki Alturo tin aworo ki Johnny dongi teo bero me e actually parliamentary group machalo practican ngarumo matia timo practice company kamo kage chiaro kere parliament no gi woren chalo dano machala Alturo gi kete yono ni atama lo mapola foya